Pošto me ljudi svaki dan pitaju šta vegani jedu osim trave, pa da vidimo šta to jedemo. Počnemo od trave, ovdje imam džinovsku glavicu zelene salate, pozad imamo leblebije, banane, urme, bademovo mlijeko, bosni krem, grašak, masline, limun, ovdje imamo jedno od ovih je susam, lan i brazilski orah. Ovdje imamo krompire, šargarepa, sočivo koje izlazi na sve strane i šampinjone. Recepcija koju ćemo danas praviti je čorba od sočiva, pa da vam dam ideju, naprimjer uzmete, skuvate, prvo propržite luk, pa stavite onda sočivo, šargarepu, krompir, šampinjone, ako imate neko drugo povrće, sveže ili smrznuto, grašak možete dodate i onda začinite nekim začinskim biljem, da li je sveže ili sušeno, i dodate so. Imam obrok koji je pun proteina, puno proteina ima u sočivu, tako da eto, imam sličan recept za čorbu od sočiva, stavit ću link ovdje negdje pa možda pogledate. No alcohol, no weed, no cigarettes, no ease, no milk, no cheese, no eggs, no meat, just meditation and peace. Red lentils, chickpeas, good workout, good sleep, more sunshine, light breeze.